Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amenana do anka temuna. Ni julubi la. Wala ma silani me ibe domini munu kala sigiro la haramun bala. Ele yere be fe ka duminta seniya isekote. Komi matu ika dumunta be seniya. Chemu nana kana Ali soro Ali julube nante sa sarala saranya tenyene Ali ndeme Ali koko nebe na duwa udima ala kare duwa umindi auma sallallahu alaihi wasallam ala jade ama fa konga sheikhu ama fa konni wallahi nunu makmam na mafoi bolofo ala kera ijija fokati la dugu kolokoro ika duwa uminu foti bolo kanyana mayala abeta duwa la Qur'ana wala ma mimbola ala kera la bana salamu fatia ikana nyabo duwa foive ni wuridili question ba keme ni question keme ni bela jeni ye ka to ye to kirata ko sallallahu alaihi wasallam alele jila kana awma alele be awm blasara ameto alele kuma kanko Ali bena chella lonia koma koko Ali ya de Ali koko mena kuma kando finyene ala kera awm la donia kuma kamina sallallahu alaihi wasallam ko afo Ali koko afo abena cheka susi wuli kabwaka julumi me ala na tesela sarala abena boda di amata chengela la fei amata berela la fei amata flalika la fei nunu kabara ube kamere bayawde ja ala ko de chwe ka fo ala ye ka to ala ye ka na ala ye ka ala ka chide ni kuma kanta ka sabati kanyana mayala kidumie kuma kante kuma kami fanga kabo ala kuma kan ko fa ka chide me place la ni monodi ama ya Rasulallah an tulo bila alakira ama do yen indi sahaba fana mena ndi o fana domba uma ni an fana badaw nana ama an fana ma di o fana ma olu fana no fana domba una na o fana meni ndo o doma alakira an mi kuma kan sallallahu alaihi wasallam an ma latanga fo ka se sayama le prophète anti comparé dans fen foima ala ye fisamantiya mundima an me fusamantiya ni ami bonya na ye bonya kodana anta ke dansawe anta damateme ka to damateme bonda kono koni ele tunte ala te dunya dan ala kera onto fo kadaka olu e galoni ele dana ka bo ala taala norola aw ma don ka fo ko olu te tunyai kadaka ala ko aw ma ko qul huwallahu ahad muhammadu afoye koni ala taala e kelenye kelemu te dafa Allahu samad dan fo bo jigi seme mansamuna chido bo jigi seme mansamina mansa bo jigi sebe mansamina bolokolo bo jigi sebe mansamina fentugu bo jigi sebe mansamina lam yalid amaden soro den tabolo de chrétien ko dema bolo Isa yahudiya ko ka denye Uzairu adente Isa adente Uzairu nunu e bela ka funi Allah taala ka jone walam yakul lahu kufuwan ahad a bonyoyate Allah taala la deme ba taala ka funyoya taala ani mate mimbo ani damfente mimboni danfen yere te ala ka associé ko foila ala ni anw ye ni kuma kan sabati ala anw bile ala dali julumi me anwna amena duwawu min fo sise ka aduwawu foli noya slama beye amusokorobaw chokorobaw kamere dew itoloma ala ko sebe est-ce que vous prenez là yala vous prenez là wa kuma be kanga fo awde ni julubi la yeto ka façon wati kidia isigini mi yerema wa ali ni muso ite sel boloma ebi kala dala wa ite sel boloma wa cheni muso be julubi la pari julubi la iteru ka julubi la afoko Allahumma kfini بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك أبانا رواه الترمذي وقال حديث حسن أبانا يا رمانجا أدرنا منجا كوراجي تدري باكالانغادو أفا اللهم
kfini. Allahumma kfini. Allahumma kfini. Bihalalika an haramika. Wa aghnini bifadlika amman siwaka. Nindorompea. O nindorono. Akoro la main. Allahumma anti ala. Allahumma kfini ala nella wasa. Bihalalika nika halalai an haramika kabo haramukola. Ala fenfenye haramunye. Nebi daliye halalake la wasa ye nebolo. Men wasa do mina nte nyabo haramu fe nte nyereye haramuna. Akela haramu fani ndoniwa. Akela dominiwa. Akela damatemewa. Ala fenfe nabe ke sababu ye ka nebo halala slaka. Haramu mimena ne bali oma. Ala ye halala dine ma mimene wasa. Allahu Akbar. Amada umade. Wa aghnini bifadlik. Ala yene fentigia. Ye seke neye. Yene ke banaye. Ni kafi samantiyaye. La ilaha illallah. Koni ndwa uko ni kafo. Ni kanindwa ufo. Julu mimila. Agbele yala nyanya. Ala be boda dima julu be julu sara. Skana sika ala kula de. Nika ala kom na niveau mina. Ala fana mika kom na niveau lela. Nika ala kom na 1%. Ala fana mika kom na 1%. Ni le lala ala la ka ala kom na 100%. Ala fana mika kom na 100%. Kana duwa uke ka sika de. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Lera ben falin tenene kili. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Abana. Est-ce que mon rebe leri sabanya na makani ndugu sigilila? Non. Itoloma la kosebe nduwa u. Julu mila julu be sara. Habibla haramundum habibla halaladumna. Al nasor haramu me fe ka ble kanyana mayala halala be ke sababu ye ka doini haramunche. Ala be fisamanti ya dima minka bonin be. Afoko Allahumma kfini bihalalika an haramika. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Ah, ya salam. Vous voulez que j'écris? Si vous voulez que j'écris, je peux écrire à partir de Facebook. Hein. Je peux écrire à partir de Facebook. Peut-être ceux qui sont sur les deux côtés peuvent prendre sur le Facebook ou même sur le WhatsApp. Maman, nous, le Facebook, là. En TikTok. Je vais écrire en français. Bon, vous allez me donner quelques minutes parce qu'il faut faire tout ça à la fois.